Dobro, ja ne znam imamo li mi na vezi našu prvu gošću večerašnju. Ako je sve u redu, trebalo bi da imamo. Tu je gospođa Marijana. Dobro večer. Dobro večer. Kako ste nam? Hvala fino. Pozdravljam sve vas u studiju i sve vaše slušalace. Puno vam hvala. Koji je grad u pitanju? Odakle sam? Da. Iz Kanjiže. O, svaka čast, fenomenalno. Pa mene za Kanjižu moram Mađarice vatrene. Da, Mađarice. za Kanjižu vežu lijepe uspomene. Ja sam naime služio vojsku tu blizu. Gde? Blizu Kanjiže, ne znam sad da... U Senti? Ja sam u Senti služio vojsku. Često sam bio u Kanjiži, to i bio je poznati lokal. Možete doći kod nas u banji, da se kupate i vi, ne samo u more. Hoćemo, Boga mi, ja uživam u gore Vojvodina i to baš uživam. Meka. Da bismo malo otvorili i razgalili naše slušalce i to u sam opusti atmosferu, što se ono kaže. Da bi se malo nasmijali. Jer ipak i bolje će teći i poslije razgovora. Još da pričam ženski vic. Da. Prave muške. Jer uvijek se žalite na potencije, tako je? Tako je. Zašto se muškarci žale na potenciju kad su žene tako lijepe i divne? Zašto se prepanu muškarci? Pa evo, sad ću vam nešto pročitati. Ajde, izvolite. Kaže ženska molitva. Bože, daj mi muškarca koji može. Nije li to Marija Šerifović? Ko? Molitva Marija Šerifović. Ja sam Vajda Marijana. Ne. Mislili smo pjesma molitva je neki naslov. Nije to! Ne. To ženske molu za muške. Koje? Pošto uvijek je u pitanju njihova potencija. Nismo to čuli. O, molitva! Nije to. Kaže ženska molitva. Aha. Bože, daj mi muškarca koji može. Ako ne može, pomozi mu Bože. Ako i onda ne može, uzmi ga Bože. Ako neće, a može, kazni ga Bože da više ne može. To je za lenje muške. To su jako zauzete poslovno. A je li moguće? Pa tamo u Vojvodini, znači, bilo bi dobro da dođu 3 neiživljena muškarca, Crnogorca. Aha. Ne bi bilo... Samo 3 komada, pa šta je to? Pa nas je 4, Anjaku može 4. Nas 4. Ne bi bilo loše, a? Pa što bi bilo loše? Ali 4 dobro nadimljena Crnogorca. Ali jeste vi čuli to kad je otišao ženska u policiju? Dobro. Da ne bi prošle tako devojke. Recite. I kaže policajcu, ja sam silovana. Jedan Crnogorac me je silovao. A pita policaj, otkad znate da je Crnogorac? Pa sve sam ja morala sama da radim. To je problem kod vas. Nije, promijenila su se vremena, sad ne radi niko ništa. Ona je sigurno mijenjala sijalice. A dobra ti je ova šala. A dobro, Marijana, znači... Da ti čas, Gaju. Ovo je veliki majstor, ovaj Gaju. Znači ne bi smetalo da se pojavi sad jedan goli, lijepo građeni muškarac Brkati u Kanjižu. Tu? Da. To bi, pa ima dosta i demone. Ima demona, seksualno zlostavljaju žene, samo žene čute o tome. A kako su ti demoni, kako zlostavljaju seksualno žene? Što? Pa još niste čuli za to? Kako? Pa lepo. Pa recite nam. Nismo, ne znamo. Ne znate to? Nemamo pojma. Pa jeste vi čitali tu zonu? To je ovaj naš drugar Acko. Jer je čitao? Da, on je čitao, ali mi voditelji nismo i onda... Pa što niste čitali, jer ima jedan baš tu gdje istinite priče. Priča jedna žena, to Jovana Z. iz Bele crkve. Dobro. Što viđa demone. Pa oni obično te ljude ko viđaju i demone i žene su u pitanju, sad da pređemo malo na ozbiljnije stvari. A dobro, morate priznati, demoni glumci.
Ne, nego morate priznati poslije svega što se izdešavalo, teško je sad ući u neke ozbiljne vode. Ajde, da probamo, uspjećemo, ja mislim. Ajde probamo. Sad da probamo, sad nisam razumela vas, koliko vas priča. Da idemo na ozbiljne teme. No, da idemo na ozbiljne teme. Da. No, možemo. I dobro da vas pitam oko potencije, to nam je zanimljivo. Sve se vrti! Jednostavno, ne možemo. Oko to! A dobro, onda oko ovih demona. Ajmo da opet da budemo ozbiljno kao demona. Mislim, možemo još malo demonima ozbiljno. Znači, sad i mene interesuje stvari oko demona. Je li to nešto što se... Ne, pa ne može. Samo sekund, pa ćemo se vratiti na potenciju. A na granici smo ozbiljnog i potencije. Sad malo naginjem potenciju, sad je. Ali sad ozbiljno. Znači, ne mogu da... Ne mogu. Nema šanse, ama nema trika. Ali da vam kažem, vi se tako vragolasto smijete. Hvala vam. Svaka vam čast. Jeste. Pravo, Na čega mislite, pa to svoja. pravo žensko, to ću vam ja reći, pravo žensko. I stvarno, i srce se smijete, to se osjeća. Ne, osjeća se da ste pravo žensko i to mi je milo. To mi je milo. Hvala vam. A evo da oko ove potencije. A mislim, nema da se, što ćemo se polirat? Hoćemo vrati o potenciji da pričam. Sve naginjem. Miš. No, pitajte. Sad bi rekli u Crnoj Gori, pis. Ne bi pis nego miš. Što je to potencija? Kako mislite ko je? Što je potencija? Što je potencija? Potencija? Jeste. Potencija je kad nešto možete. Možemo. A impotencija kad ne možete. I što je ljepše? Što je ljepše? Što biste nam vi preporučili? Ako su ispred nas na stolu, potencija i impotencija, za čim da posegnemo? Što ćemo radije uzeti, stvarno? Pa čudo. Čudo.